Manakara. Magoma. Kyo itabari kama no muntu tatetio ndi mwao. Kyo kuna kundangarangire njo mate nate kurangire. Kurangire kwa madeni. Sawana no mo papa ubwa to nyomba nga kyo ko. So aya role nyomba ya sa ime ko rumu. Amwa mama no. Sa no mo isekana bo ante ire ko yo mo. Amwa mama no kola to mo. Kwani ngianga ka swana mwanyoko. Torati ka. Wateta biembe sana na. Tata. Omwana bitoko yo. Ya tisale ke tibu ya do baite. Anje ndago kikukera ndanyoro ole no mugaka nyumba. Ndago kisana ndako letero ke gyo. Mata nganje mwana paipo. Kristiani. Omata no Yesu no oyo no Maria na twali to mugaka. Mata kinje ni ya Maria. Maria mtakatifu. Maria wato mwao mwana. Maria sasa ibole. Rende ko senche kase ni yaye. Omata nganje no bo sister ngo famera rakini. Asa mara bo sister utalichulia chichi mbera ekaraso mara bo sister mwana no mnyana bako kwa kolera utinde ke akokonya ke kombe akokorere ke kolenda ta yaina cha magoma mino ene tongere na cha na 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 gocha alio kalioka kila litu kwa na gocha ya ndero na cha boya ni wata esta biembe chindo bo na machafu tali machafu ka kiwaro gotwaro bugaka na mamuamu tali gende ikine ngento yanje ilo na nebu kuna boko ke na mara bibo ikato urende nyumba ya nyumba tini koso na le go tebi ga ngento kyandeta babo eta chinsa na chechi ya no na ranchi no ngati ngoli ni konya na babo eta yani temine tingo eta karo eta ne chinda gero babo eta chinsa na chechi bali batabuga tiga kinyomba kyabo babo go eta bisi e nyumba kwa na acha nere ngiya eka sina bwa atera kinye yandeta nere au ngagenda sobo kyambe kanyoro kyambe abatebi nimbwate kwaya totete kuchaka kuchoini gotera nyasaye tubana mundesu kukwera tutakire gotera na botokwe ukende kebuge anyole kwa iriru noye ko chimumba sari no gotera kwa ngo ikasi nyasaye na goteke na go ikakatikati magoma manyora garna ne chikwaya chinde chibe deleted tigare lakini no chore muna to chitera bona na acha no na yo soi kwaya nje nayo Chena to tere kwaya. Kwaya na cho so. Ta tora gero no nya santike. Na enda matebi okyambe Yando yera so gwera to bokero, rotari ngobo kero go chakotera. Ya. Bona na muire ko kolera monene nsi. Aye. Ama ena aye. Ayo kolera yesa aye. Na muire ko kolera monene. Weitirie bibe wa kolera. Ndo ya kolera no e kina ibere to e sina ibere ikora maragoba. No chembu mate kini aye nganya koiba. Bona oiko kwa no mete kire ndo kwa na sa kire sinya sa. Bona ndakwa ne tie kene. Kigombos. Ayotera na mongotera ngakigwa ama ene na bomonda kwani aba bagotera tigandara kumuri magoma aba gotera ngaiba balikire na aye no tera bana no manya bande kiba kolire bakamanya kotore ense go ikokore gendo o manya korora ligwetira matemu ayu onyone nyasaye ane poste ya one kwara hotel na ba tingo isara sonya tingo nyara hotel ane kindomo no rumo na hotel ko hotel ko hotel bana na acha gokorigi tore toro china nyore to kiambe Laki mundo naro. Onchiri era akane. Oka kamuto koterare. Kamuto koterare. Inuka gara mwana nyasanya za tiga ba chikwaya chinde pinse. Iwe kwaya ino mochika tere kwaya. Kitiganda ko taima ngoma. Amete tiga ko siereli egento. Ama ene na bonchiri asiereli ba. Tiga gara kwarengera lingoyo. Kwarengera mochaka kotera. Nyanne kibono mwachaka bono mwatera kotera. Ono ngogenda tole suku. Bono. Abo ko genda segetora ngerigu otere onyole moiru no amandazi eta mandazi ngire bona no chikotere rongwa e matari tawo kwana nebes ai bona no inubone kwa eno no nege itakio ngwa ne nyago intu bona ni to chikotanga ni goswa mali abande pamanya ko mugwata no ne uniform dadi lazima to tole uniform bona ali nali to kwana ni changa chiri to bona egara chikotorora to komogoki ato uniform bona na bie bito to ko chikot bona tiganga ta imene kwa Elias abana ya tere kaiwe basi. Kaiwe basi bo. Tuigo le kwaya. Kaiwe basi sabane kwaya. Kaiwe basi sabane kwaya. Ya tuwe basi. Inuba nko kumule ndege. Lakini ngo taina kiti kako cha muntu na tabati yanga ko beka mutie. Meten sa tera ngo tero kundara ko. Ko tebi ko se. Ona pese twale kwegera. Inje ko tero kwane. Alafu to goikira namo. Tomanye nkoro ranguro. Jabano na wande. Soko tero wesu. Ya kwanya sai bo. Abakotero kwanya sai konde kwansi
Oma tiri tuko Nyasaye bole 25. 25. Na kuto goje kwatera. Kwa Nyasaye ko kabwata na bona muno wesu kuma. tare 25 Okutari kwa Nyasaye. Okutari kwa Nyasaye. Okuno ogwense. I wish you a Merry Christmas. Okuno ogwense pado. Ngoro kirene. Kusaliwa kwake Yesu. Waita bele. Kumeleta amani na upendo. Njenga kingo itabele. Kumeleta. Bona toli pesa. Okuna kukusaliwa kwake Yesu. Talinga. Okuna ajina yense. Nakina kote binaki. Etogo chatuegera. Toko rusie bukume. Inje na ko timanyeti. Nakingo ligalie kwaya to bera mo mwana ominto. Torole no ento isaranza. Tai gungo kukwana. Kusaliwa kwake Yesu. Como entrarle te guata. Kumeleta amani na upendo. Tushangilie. Nakio kwa wetu. Ngori ko. Okutari ogwesu guku. Oku kuya sana. Nani kwangoke. Arafu to igo tiga tomna kubona ki. Nakoli Kusaliwa tarehe 25. Nakoli naki. Ngorombwata. Amesaliwa Mwokozi Yesu. Okuna kuona kwa Yesu. Igo okwamanya tena tano. Igo ay. Okubona roli nie. Igo. Kwaire boma ya Betlehemu. Furahie amesaliwa. Ona abu kyambe no ara ko rute bichuri. Ke mundo nera ko sangiri. Ali no ko sangiri. Ke mundo lero no munyo. Ke mundo na abo mundo munya sa. Maine ke mundo nero chako. Ya. Ke mundo ndo ko motiga. Chunero chako. Omwana oli otoleke. Na kila inje na tigere mundo munya. Na batati me iba mwiso ndo obande na tigere. Ya tikana no na bana nteto orore bibia o bwate me ya. Jatini monya bibe tata gaki nkwe bakanje na koiro na koera sino na ke kwa ya kwa ya. Monto ta yonse ya ro ikirane. Njeninge kerane ta. No taiba. Engento na boko gambo mu. No ta gambo monto. Na boko ge chio mu. No ta ge chio monto. Nana ko ga chimo. Ya monta. Nana ko ga monto nana ko ga. Nana ko kara ke. Na machikari tenia ye niña gati toita toiba to tomana. Bona tigana bote. To ngenta. Ali ya to kunyara kunyabwati yonse. Bana muna tole ga bana na to gocha kunyabwati. O itie bibiao. Ko kolera ke ne sinya sai ni. Ngobana gwacha kondandi nye itie biko se gwacha ko ngera segoro ye kwa to. Kwaye yitoko swa o ikatora itie bibi. To konyeroka. To igoire kwa yambu ya matora na tendara ga ta. To gocha kunyeligi. Ne kito konyeroka. Waya ko iboru kwa Yesu. Okuno ko iboru umaete. Ntonga to koroke kwa. Kwara una bana to digandara ga tebuna bana. Yameche. Wena boye bigo chere ya ni amarieta na ara ni ne tingo ko te tonya ligerie. Sare kwa. Nyansara nero tata ga kiki. Ella itona ki yani pana ko ibe kwa. Elieta ri kwa ya banto chakara to koroke kwa. Toro kwa bai binande ko tu atikiro boy bi. Ngambune nero. Nero ya sukuru. Rende mbako bwana watu. Aya bana ntune kwaya. Gango te byaye. Oyeta kwaya. Ikiagara gwa etire korigia abantu ba. Gwa eta go chiko toibo eta to se. Ya. Use gwa etire korigia abantu kwa mafomu kwaya. Rende tonyiro ko eta kwaya. Oyeta kwaya. Igo. Tebet. Ya be ya. Oyeta kwaya. Bwana bitote ni abantu bana bakarante ngali ngai ba to karmata. Bono, nande ngento nate. Igunda ko te for example. Na kia kinte ko te sta ko ra ko ora. No te digo no to no sento karaste for example gete usne skuruga. O ko na ki. Oyeta kwaya. To te no ko sala. Tebe diwe nando go ko genda ko ikato chikoros. Kulikuwa ko imuka muchi. Wande chikwa. Go chikusia. Chiko kwani rende na bora nyora bagambi bakaro. Chiko bakwani aba pasta. Ngo te ko kwani bana. Ali bana ni tutoko chikwekero go. Kusemukate lingere. Lingere ndigo chanda. Ali bana no bako igwera lingere lya bakweza kunyo chikwesaga. Kene kyo sio kwata ali no ekorole. Rorio, gutakande guitoka boko utwale chimbamba. Ngo hitango go suita. Baraje bakwe na maguta ne lino bakomenta bakage ne lino liruetera. Oko batebya bere. Oko ndo batebya bere. Abere. Oko batebya ne bakugere. Mutageta bere. Bakomenta ne lino. Abere. Bona nande ngene. Yara isoko ta imagoma. Ndoche ne mbule yachi. No anje to kolere mwago ga toche to ya to rosari mwago ga kwaya. Kitalibo. Eto wako request. Kakina bokora muno komote. Tato mino anya Nyasaye ogokunira gwanchire komoterera. Tato mino nero ogigwancha bano utaramuta. Nande ere biga go chakale go kobori na kiba abana igumo gokwane ngana getu.
Nene kwanza na barata kaso ikwani. Mpaka tata na so ikwani. Lakini Ito ntotere tata tonde bwensi lakini nenda bakamba ko ya youth. Ntotere fata nda chiru. Ara totere. Koba. Nande magoma lete. Pakito ko torose kiende to jabu no aga tu. Tindanja ngango chamo meta iga mngata rasima ngenda ndikwesti tata na mama mbaerese. Ni manya iga mama. Tenga chisukari mama ko na tata. Mongo mole te ya ino. Ndoli ko toro chibona muna to chikote. Ege tingo Yali to ko chikwaka nu. Muna to ko ikani. Ocho twaka nuto kwe bintu biri kwa tokole iro nyene chaye kwa torosere tie nyene turungi kwa rosete. Nuto kwe ama be. No njera te murangi nyore ino. Moko tana sau yali opita tugani ya chayo. Sasa muna to kwe rugali chibesa to ko bagera gali ntu kiro montaso. Nje kwanda kopokea. Nje kopokea chibesa mba ye. Abana mogo cha koigwana na kimundo chunge mundo nero monene nero go cha kopokea chibesa. Kemuntu no moriana ni kemuntu ta ko bugata besa to e kemuntu nje ya. Abana abu maja ngoge ya no matebiga. Oko no matebiga. Makoma buganchire. Lakini nere okay, Ministry of Money, Ministry of Finance, Ministry of Pesa. Ora, também ora, leite vai ser que qual? É que outra que tá lá, será que vai? Eu não conversa de vez aqui era né qual é mistress. Não, então tô com chiquan. Cara, que mudou qual é mistress? Cara, que mudou qual é mistress? Na gente, né chairman. Na né chairman. Né secretary. Ai na tora ko be que kata be como mo papa katima que no nyano kiambe. Okiambe. Toro chonchiri era akanete. 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 Chini njemo bien. Chini njemo buye. Ole people na vale goso. Bueno, no ole people le nga kuno bulukani sia sai. Na ina sa ta ko kiranya sto tene ne to akarensi. Ngomwe njanga ndiko kwa nche kwandanga kuchibesa. Bona abu. Kiagera mfano bale kwa ngechi ya maino. Bona banyera ni chiri chionsi. Magoma bona abu tutaracha mwino eko banga. Tigangende nkwane na kemundo ngwengende mwabo. Nona mutika konyoruri echiro ngende mwerese ngwakeresi ayo motebi naki magoma nero kuchikopokea chibesa ikiagara ntire teo kumtara ari chibesa kiana ayo kuniti kwayo ta akonga bone chikwaya limu none nje ali tindo chiko sana ngoliana ni besa tindo tataga kino be lakini ako na kilo mondo gali tenye besa na kemunto ningi ni manye tabesera musaliera maiso lakini ngende bona sinya sai twa mutambe kiranga kuchibesa Tikana kina David. Nae banga muna toko chabu ko toroseli kende. Nanje tikamba ngende mbule taratu. Motebina. Wakima koma ko lirate tabu ate chi ai chi amaino. Igo. Ni choko ewe checha. Ne chiege ti. Yani njerete yo tora. Yo mbato ko swata. Ndio na ki kwa mimi tikengo sababu. Ko twaka ni muna toko tachabu. Ke kukanyaga na kulipa. Njerete mwana tacha isiko gamo be mu aka ngo wacha kwabuza. Bako mbo ya na bato wakana. Na bato wakana kitora ende tokole bujari. Na bato wakana. Ndio kwa ngole deposit. Ya ka kile sibana ndo bwa jumba na toko cha. Go tenenera tata nero njerete yo mwana sababu sa yano ane tulite iyo. Ya ndo bwa. Nde tingo kaide makoma. Toko ikeiko cha wato. Wachi manirete ya gita ne cheba tika masako ta minto nganye. Mwana nayo kumungambi ka kitali bobe makoma. Mwana ane mia na guri go. Ya ka kindo bwa manyamba na toko cha kana ni cha ko cha ko bekende yonsi. Ndo bwa ti uniform. Ekare to ikali tuma ko uniform. Abalende? Ga kintika ngende mbra ya tule makoma. Ai tikan kya mangana yesike mu. Ngo wakerande simi botaraida. Komanyi. Moja wana bwango? Mbuya mama. Tata ataraboka. Mbuya mama. Naliata aba minyoki. Sawa sawa. Kako abol mo komete na bantu ba Yesu. Mbuya mama. Temba njere mote